Yang supaya pibaroki paraloki parajor sasisen syakisau ayom. Kumbang ilakular. Syapiki paralok nong pet jong kaning ke channel. Kisau ayom. Bangin nawara syapiki updates. Hakawaya day berkejingjiam menin kamin. Hapdeng ke Brasil. Persia ke Argentina. Hakabaka jingelakay. Lahap ban pensangena tangadin kendiat menit balas dang yakah. Habaki pulit batkin nong tray ka kocik ke Brasil. Kelahir syabadan yalakay. Ban kem yaki sangut kirang yalakay ke Argentina. Tak bakano bakila penken yaki kendon COVID. La ban penken mawang ni. Baka Premier League kalak hang yaki rang yalakay ban late yasim benta haga jing yalakay jong kiri jong ki bahap haka red zone. Lane kiri ki badang syakta hau coronavirus. Kumta ka Brasil kalado ban penmi madan yalaki rang yalakay ki bayalakay ha England. Kadba ki rang yalakay ka Argentina pat Kim Kongu yakatay ka rai ka Premier League. Daka balay yasim benta haka jing yakun ban yakani ban yorong syaka World Cup bat kari jong ki. Day na kanika daw kabala penmi ya ka jing kelumar menin gamit haka jing yalakay ka Brasil Persia ka Argentina. Da ka basyap ting yo baki rang yalakay jung ka kinsya kem haki pulit ka Brasil ka Argentina menin gamit kalapet kerke na Brasil tang maria pensange iya ka jing yalakay. Wat laki rang yalakay ka Argentina kila light na ki pulit ka Brasil. Henry ki kubor ki badang syumi menmit ki yatu. Baki arngut gerang yalakay ke Argentina ki bayalakay na ka klub Tottenham u Christian Romero bat u Giovanni Lo Celso kin sa fan haki klub jongki nakabenta baki lay yalakay bat kari jongki ka Argentina kanay ka jingjia kanang manra yaki kana bas ngotenan anda ka FIFA ka aya ka ray jongka halor ka jing yalakay ka Brasil Persia ya ka Argentina namar ya ka ne ka jing yalakay la ailat da ka FIFA bat u presiden ka Argentina Football Association ulakam baka kanhon yalakay jong kari jongu ka Argentina ka bordanti yaki protocols bala ay da ka FIFA kumta watlet ban subscribe ya ka ni ka channel namar ngin nang wanra sibon ki kana bat ki kubor ki badon jing yaday bat ka football tatado bang dia sembiang haka way pat ka video kublay sibon.